الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Waba'ad, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jari mga palanggungan sing kami hatiranan, damikian dahisab mga sila amin simusugpat kato taniyo ha social media. Murah-murahan yan dahisab kamulong ta timutundan kamu ha waktu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan dihilan kita niusin Tuhan na Rabbul Alamin taufiq ka waktu ini amuin makaka kita niyo pakania parbahagian mainang natulutuanan pahadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala adlaw kana. Manjari laung ta nakaitong nakitasin pengajian talimabay amin walong kajinis laung ta pagbutas aturan syara sin agama Islam. Abiyayaon insyaallah subhanahu wa ta'ala lumatun na kita niyo pa hikasiyam. Amin pagtawakon long niya at talak bil wikala awil kitabah. Atin niya amin pagbutas aturan syara labay ring haamuin ini pagdaak at tawaon piagwakilan sin amin usog magda sin amuin kabtangan talak harap pababai at walong ta manjari ra isabyad to amuin magda sin sulat sin usog amin yaon kiabutang doon in lapal niya sin pagyanong talak inyaon long niya haturan sara amunaon in maninduganan ini sin sa kaula-ula kabtangan sinamin usog amin biungat niya haasawa niya sin in asawa niya butasan niya na haturan sara sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Na in mga ini lang ta lamo dinireng ha mga hiyaros sin sara sin agama Islam amin jiyari long ten mga bihayad to bang sa upama in usog amuin naggara lang ta atawa nagmaksud doon mamuta si hasawa niya amin bukon siya lang tahadir hati niya in siya ibutang ta in asawa niya tuha hansipak hula in siya ramikyan at tuhan sipak hula na inya tujari sin aturan sara sin agama Islam amuin ini magdaak na jambuk lang ta amin kapag wakilan dumasing kabtangan adakala inyad to magsulat in usog hirukot hakatas amad tindahon niya hitukbal pa amuin babae doon hayan laong sin ini aturan sara ini sulat yad to amo niya in gumanti lang tatimindog haamin kabtangan ini mapatot hibungat sin usog harap pa amin asawa niya sin in iaon mahinang napasababan sin pagbutas sin sila dua. Amad tulong tain namin hika siyam niya. In hikahangpo pagyanon long niya at talak bit tahrim. Amo na in pagbutas doon haon amuin long ta biya mga mahinang pasababan biya sa pantundi na manjariin babae amin asawa niya yaon mahalal kaniya daing haamin kabtangan sin usog
haasawa niya bihan. Amin biya lang niya, kumabtang siya, anti alayya haramun. Ikaw yan lang niya, haram na kako. Na ini kataan lang ta, bukon niya to haaturan sara, sin agama, amuin mahinang imbihayad to, sabab aun pakaradyaan jumatuha, kanila, biutang sin sara sin agama, bang biya din in hantang atawain, amuin jumatuh, habihad to inkabtangan sin usugha, asawa niya. Nalong niya bang sa upama in kaaunan singkab tangan niya tuwat in siya nagniyat siya butas niya nahaasawa niya habihating kabtangan na inyad tumatag siya long ta ini talak. Hati niya matag siya pagbutas aturan sin agama. Nabang sa upama in ini kabtangan niya tuwat iniyat niya maksud niya roon amin lang niya zihar. Hati niya, amin hipaningod niya, in asawa niya, biyasin amin kaharam niya. Na inyad tulong niya, doon hayaon, magkakunhan siya, haturan sara, lang ta, magkiparat siya, hatungod sin parkala ito. Sabab nariman jari lang ta, hipang hiningod, in asawa haamuin kaharam niya. Biyasin ina niya, atawa tay manghud niya. Amad tulong tain haaturan sara sin agama ta Islam. Na manjari lang niya bang sa upama ini inyaon katantan at iniya sa pantun biasa pa lang niya. Amin imian siya anti haramun in faalti kada papaalat papihi kaparatun, kaparatu yamin, la ghair. Lang niya ron haon in pakaradyaan sa upama lang niya in butang niya, bukon kimugdan dito amin doyat to, sa sumakawa lang niya ron haon biya sa pantun ini sumud siya pa sapa. Na inyaon damikyan magkagunahan doonhan in kiparat, bihan amin wayron na lang niya dugaing sa sumakawain niya to kiparat. Doon na ini nagbayta ka to tanyo Ibn Abbas pangtungod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam law niya ida harrama ar-rajulu imra'atahu fahiya yaminun wa yukaffiruha thumma qala laqad kana lakum fi rasulillahi uswah. Imbayta Ibn Abbas, doon hayaon, laong ta, apabila maghimumungan in bana, kaasawa niya, amin laong niya, ini hatungod sinyed to, imian siya ng haramin na siya, atawa harap na kanyain, asawa niya, na inyad tulong niya, magkakunahan doonhan, amuin kiparat, magkiparat bihan, ini ibansin, pag-iyaron lang niya yamin. Na, lang niya, pag-uusap pa siya imian, lakad ka na lakum fi rasulillahi uswatun hasana, o uswatun. At niya, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, mamarahina, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin, sisinguran sing kita niyo kataan, hatungod sim pakaradyaan, pag-agama. In maksud niya ron ini, jimatu Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin tungod pamin asawa niya long niya Maria Kibtiya pagyanon ingan niya amuna iniina sin Ibrahim anak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na ini wala naharam kaniya na mamarahin na lang niya roon haon in siya magmahal di kaipon. Habihad to sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam na hawak to nagmahal di ka siya ipon habihad ting kahalan di mato. Na sabab yan dindi ka to long tanaway ron na pag-ipon na wakto na to ini. In pakaradyaan na uno in makakanti habihad to in kahalan niya sabab subay siya paaunon in mga pakaradyaan ito. In hakahangkot ang isa niya
long tahatungod sin ini jinisan si pagyanong talak, amunin pagyanong long niya at talakul haram. Amo na in talak pagyanong di manjari pajatuhon atau ari manjari hinangon. Hati na hiaram yung mga pagkaradyaan bihay ni butang niya. Naroon haon long niya, amuin biya sa pantun inusog, ini magkabtangan pa asawa niya, sin amin kabtangan long niya, doon haon, ambok kabtangan, doon ha, ini ibutang taha majlis, at ini hangka waktu. Biasin, imian siya long niya, antitalikun talasan. Ini kau kiabutasan ko na, at niya, nakatu. Biating kaptangan, atau himumungan niya, antitalik ko. Talikun talik. Ini kau kiabutasan ko na, kiabutasan ko na, kiabutasan ko na. Nah ini nih, mga katautay manghuran, di manjari ini, amuin haaturan sara bihan ini kaya pag-ijmaan sin mga sila pukaha atungod sin parkala ini biya sin pagkabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam awaqad ukhbira anna rajulan talaqa imra'atahu thalasan jam'an faqama ghadbana wa qala ayul'abu bi kitabillahi wa ana baina adhhurikum hatta qama rajulun faqala ya Rasulullah ala aqtulhu. Kita kau imbugatnya mga katautay manguran hakam Islam jima to hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya suysuyan siya sin aun hambuk usog amin namutasiha asawa niya amin bi'ahad tuin lapal niya hati niya amin hangka minsan long niya biugit tanakaw long sin kita magbibisara, long sin kita riyan tumanjari pakayo ning kaptangan biugit, sa sumakawa butasan tanakaw, butasan tanakaw, butasan tanakaw, butasan tanakaw, makatu. Naroon haon long niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam timindog haamin pagdungog niya sing kaptangan nito sarta diukalan siya in pamayhuan niya napinda iwan sin amuin ini kahalan kakitaan doon indukal sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil nagkabtangan siya. Uno lang niya hinangon niyo kalalaan kaning kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uusiyari ako lang niya halauman niyo bihayaon. Nabi adin na baha mga katautay manghuran. Ajaman sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jimato mga bihadto. Naim mga ini magjato kaway na in Rasul sallallahu alaihi wasallam parkala damikian sa bugat-bugat hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai lang ni hajaman ini, waktu ini in Rasul sallallahu alaihi wasallam haamin dugal niya, iban sinastul niya, habihating kahalan, aun lang niya timindog hambuok, dahil mga sahabat niya, na maidha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uno halong niya Rasulullah, bang kumahayon patayon na. Kita kaw yan yung bugat. Amuan tuin mga pakaradyaan wajib na to halian yung mga pakaradyaan. Ampain mga bihay ni kahalan na aun doonhan magjato. Haantara ta singkita agad ini ihinang nila biya bakay-bakay halawm simpamaybay nila intungod pa amin pagyanon ini pagtalak. Labi-labi na imbabay sumukat bihan butas sa amin banan niya. Inyaon biyabayta hisiyusyo in babae muta ini mangayu. Ini butas deng habanan niya. Hawairon pun sabab bukon parkala long ta amuin biya mga parkala mabugat yaon. Hatad ja amuin di karulan sing kabayan niya sukatong deng habanan niya. Ataw aon kabayaan niya subay hadja maakad. Uus doon ha mangayu butas sa banan niya. Imbayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di siya misan pahamutun sin sulga. Nabiya din kasud niya sulga misanin hamot nila siya misan pahamutun. Bihan yan mga katautay manghuran agama Islam subay kita maayad hatungod si mga parkala ini. Naman jari
in tungod pa amin parkala inilong ta in mga ulama kamatauran agad naroonhan in pagyanon al-aimmatul arba amo na yung kaima upat imam pagyanon sing kita Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Ibnu Anas, Imam Syafi'i, iwan sin Imam Ahmad Ibnu Hanbal na inian lang niya subayan ini jumato in mga pakaradyaan yan haamuyin in pag iyanon doon babae amuyin ini kiabutasan nito di na siya mahalal hausog amuyin ini nagtalak kaniya sampay ingka rudduhan sinamin hinang niya yato na subay na in asawa niya yaon makabana usog dukaing. Nakita ko yung bugat niya. Sabab na matarang habihato in kahalan niya di na mabot pa aminbiyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala at talaku marratani in pagtalak laung ta hibutan ta subay siya mabut makaruah. Hikato nila maghambuok, pagbutas nila rin na sila manjari maghambuok pa sa sumagawa na subay na makaranaing babae dugaing usog. Naamad to. Naampay mga parkala, di madyato halawman na to ini. Ako na adlaw-adlawin, kabtangan, pagbutas, halawm simbay, sindua magtiyaon. Sabab yung mga ini, nawakas na ini mga ini, di madyatulong ta, kasaksian si mga kami, bunal, wala kami nakahadir sin pakaradyaan namin, ini naaon ha antara nila in pagsambong laong, sa sumagawa, amoy in nahinang sabab kami in pagsusumbungan si mga parkala nila. Na bangta subhon ay ikaw na in pakaradyaan nyo, nakapila na kamuyan nabihanin kahalan nyo. Nalaong niya rin na sa inilong niya tuan abutan ini itungon singgula may 5. Akon sa ini adlaw-adlaw bihay na na dyan jatuhat. Nakita ka yan. Dati nabukon hat makaruah, makatu, makaupat. Inhang kaadlaw. Na ini katantan di manjari jumatu hangan sin mga sila nagngangan Muslim nagpaparat sayamat tanpa Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan, mga katay manghuran na agama Islam, subay na to, jagahan in, ginhawabaran na to, doon makadhaaturan panghindo sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala maning pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasupayan do kaylo, di kita niyo dumatong sumagpak pa amin waktu, di na tayo maun sin Allah ta'ala yung pagsusod na to. Bawa kita yari pahalaw man sing gumini, na dunhan subay na to yadto pagtaubatan in mga pakaradyaan nito, pagkiparatan in mga kahalan nito. Naamo yan mga palanggungan sing kami haagama Islam. Nasa sumagawa doon hay niya haparkala amin nasabot ini in mga rugaing laong niya daing ha inibukon siya amin ulama matarang tungod parkala sin ilmul fiqh laong niya doon na yan na kapangatod nila, inyad tulong niya, bangsa upama, bat panagnaan dayad to kiabtang sinusog, inbihad to amin, lang ta kiabutasan niya na asawa niya, habihad ting kahalan niya, na lang niya inyad to itungon dalong niya makaminsan. Habihad to inbiya mga panghati nila. Bihan. Hati niya, bang siya makaminsan, manjari pa niya balikon asawa niya. Na hasabab yan, naawon imbya mga pag ini sulang manulang sinamuin pakaradyaan ito, sabab sin timaod imbya mga himumunga na tungod parkala yan. Nahalong niya, hatungod sin parkala, pag sulang yan, hamanga sila amuin nakahati sin ilmu, matan. Dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu alam, laong sin ini tagda po sing kitab pagkawaantay ni na amin karunahan parayaw na to pangdungdung na to hapakaradyaan ini hatungod sin pagbuta sa bihay ning kahalan niya na laong niya amoy hisiyo-siyo laong niya amin magkabtangan
doon haamin makatubi na sinasabot yaon, but imaksud niya runhan biya luparagbos pamuga sadya haasawa niya, habihag tulong niya na bangsa upama doon haon, aon ini biya mga maksud niya rugaing habihag tuin kahalan niya, adakala impag kabtang niya to ini labay ring ha amin juro kalan siya, hamok yan to ring ha mga sabablong niya, na hati niya bukon imaksud niya mamutas ha asawa niya, na inyan lang niya mahinang siya ini talkatan wahida. Hati niya inyaon hamok na lang niya ini butas haturan sara bihansin ini Tuhan na Rabbul Alamin. Na sa sumagawa lang niya bang sa upama in iyadto imian siya nakatuing kabtangan niyaon manjari inyaon ini pagbalik-balikan niya inyadto katantan na hambok yadto pakaradyaan lang ta hatihun marayaw iban jagahan marayaw mga pakaradyaan labi-labi na in tungod paparkala ini subay kita niyo maayad. Sa muna runhan bang sa upama, kimugdan in, amoy in, atawa nakalanggal in, ini panganal taron panghati taha amin sara, na adakala mahinang tuan, bang sila naghambuk, habukon na siya, bistahon sin sarain sila nagbutas na ando kaylo makahinang na sila sindusa sa lagu-lagu. Amo yan. Nasabihan, subay kita niyo, ayad hatungod simparkala yan, amo na yung pagbutas long ta, amoy hindi manjari jumatuha ngan sidin kita long ta nagdaraawa Muslim. At iniyain kita nagdaraawa Muslim bariman, miya makada aturan sara, manjari magkahinang yung mga biyayad to, labi-labi na tuod, tungod paparkala amoyin, halawom biya mga dugal, nariyad to manjari. Subay rasya amoyin, halawom ini sayo imano siya doon na pakaradyaan yan. Sabab na parkala ini sara in marugtol sing kita bang sa upama kita lang tamaus magpikilan habihay ning kahalan niya. Amo yan itong mga katotay manghuran haagama Islam. Na in mga ini, dahil nga mga bisara si mga sila tungod paparkala amoy in pagbutas sa ning kahalan niya na lang niya in kamatauran dahil nga mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban na si mga tabi'in, iban sin mga aimma, lang niya ronhan in amoy ipon, amoy in di na siya, tinawayron na ron kanya kapatot, amoy butas hikarwa, doon na yan, na bangsa upama kaya talakan niya na hikarwa, na inyan lang niya nari na mahalal kanya in asawa niya. Bihad to. Sabab na matarang in Quran mahamul yan na may takato taniyo at talaku marratan. Bihad to. In pagtalak makarwara itungon bihan. Makarwara kita imitong. Nabiya din na inamuin adlaw-adlaw habihad to yung kahalan niya. Ibutang tana bang sa upama in adlaw yaon inikimugdan na kamisan. Pagkonsum yan to makarwa. Pagkuni sa nakatuna, nakalabi na rin harwa. Nainyad to na hinang piagbakay-bakay sing kitain, sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya na simbiyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, unulong niya, hinangon nyo kalalango kaning kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nakita ka mo yan. Hati niya mabugat in parkala ini, hasabab yadto subay na to, ini jagahan marayaw in mga pakaradyaan. Iban, labi marayaw, mag-ingat kita nyo sin sara, sin ini Tuhan na Rabbul Alamin. Labi-labi na, amuin mga kaanakan ta mag-aasawa, nasubay ini mabiat sila si mga pakaradyaan bihay ini. Bangsa upama, in pagyanon pagbiat yan, hamin wayron pa, nakasusod pa parkala. At ina, subaytud kita nyo mag-ingat, pakaniya, na amoy adtuin subay
pag inu-inuhan sin hambuk pahambuk din kato tayo mga kataw tayo manguran ha agama Islam. Supaya ando kaylo na biya na sinagi di maaon hantara na tuin pagsusun haadlaw gana-gana. Tungod paparkala ini sambil biyeta si mga sila laong niya ati niya pangasurain doon pagka siya nakaruwa. Hati niya nakaruwa na siya. Na hati niya kamutasan niya na ini asawa niya di na sila man jari magambuok. Suway na makabanain ini asawa niya ruwaing usog. Naroon haon piagbisarahan nila na isab. Hatungod sin pagbalik bang sa upama. Hibutang tain usog na ba na amin hikarwa yaon. Batlaw takiabutasan siya sin banan niya hikarwa in pagbutas doon hayan. Hati niya sinamuin bana hikarwa iban sinamin asawa niya yadto butas labay ring haaturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin makajari lang ta nakarwa raisab naaunin talak kaantara nila atawa miutang doon haon nakapagbutas sila sa sumagawa limiw na in iddah. Amo na in 2 bulan. Hati niya, haturan sara, bang limiw na siya 2 bulan, dahil amin pagtalak dito, di na sila manjari maghambuok, subay na, bang sila mabaya maghambuok kawaktuad to, subay na maawon in mahar bago, hati niya magmahar na isabin usugyaon, sarta maawon in pagtiaon, sin sila bagohon in pagtiaon nila. Bihad to. Nabangsaw pa, matiuin na sinamin bana nakaruayad to hikarwalong ta. In pagbutas din niya nabalikon, ang palimiw na inidda, makajari na sumud in bana panagnaan. Hati niya dakalaon mga kaanakan paroon bihan, makapigil sila labi na marayaw in, maghambuk na sila pasal si mga kaanakan, na inya to jari na sinsara, manjari sila magbalik. Sa impangasuburon hay ni, uno laong niya in itungan sin talak nakaruayad to nakauna. Maapasaw na bahayad to atawa, masi-masi siya itungun. Naroon hay ni, in kamatauran si mga ulama, habihad to in kahalan niya, bang laong niya, miuklas na in pagtiaon sin dua hapanagnaan, naaon in pagbutas, pag-uos nakabanan na in babae bihan usog dugaing, manjari kiabutasan na isab, adakala in labay sin pagbutas sabihan to in kahalan, amin wala nabiyalik sin usog hikarua in amin asawa niya, sin amin pagtalak, sampay wayron na miyugto na inidda, atawa lang niya in usog, amin ba na hikarua yadto, iabutan na siya atin niya miyatay, nainang na siya balo, naman jari na siya balikon sinamuin, banan niya panagnaan, na inyad tulong niya, miuklas na in itungan sinamuin, pagtiaon nila panagnaan nito sin, tungod pa pag-ianon amin talak, so inyaon lang niya mabista na isab, yam pa sila nagpanagnaan nagbalik. Hati niya magitong na isab magbalik, doonhan. Bihad to in pag-ianon ini talak. Na hasabab yan, biyan na sinagi, ayaw amin mahinang dunhan bakay-bakayin parkala ini, amin mahinang hipaglangog-langog atawa labi-labi na imbabae ayaw magsukat laong ta miki pabutas habana niya. Di man jariyan. Adakala yadtuin mahinang sarab hikarwal simbana, nadulan na siya sin kabayaan niya. Na inyad to hambok ito rin mga pakaradyaan, kalugi anda kula sin babae bang siya kog danan sin amuin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hisiyo babae mangayo butas habana niya haway roon poon sabab atawa sabab sibi-sibi bukon doon nakasod amin mapatut na butasan simbanan niya pasal sin dakulain parkala jimato na inyan di siya misan makahamot sin surga mga katawte mangurana kami Islam. Naaman tuwing subay, amuin pagbulirayhan na to, jagahan na to, hakahalan na to, hasupaya ando kaylo,
na di maawon ha antara sin kita niyo impagsusun biya na sinagi, amin pagsusun, wayroon na hirihil sin Allah Ta'ala waktu kato taniyo, di na tayo maun. Na insya Allah subhanahu wa ta'ala, miabot na isabin waktu na to, habiyayaon, hisong na to daha waktu ruwaing, masi-masipay ni aon pa, inda jinis deng ha mga siyabot, sinsara kato taniyo, bunal dugaing na in pagbutas sumagawa in lamod pa siya hasara simpag iyanon pagbutas sa sara masi pa kita niyo ri halawman simpangadjian ini insyaallah subhanahu wa taala sugpatan na to harwaing waktu aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.